Ciao ragazzi, stavamo Nikola potpisati igrati Minecraft preživljavanje. Onda se zvati MCSZ. Ja sam Nikola Mircanić, a moj kanal je bolje skočak uključim, mada ću mi malo lagat. Da. Ljudi, ovo će meni biti problem. Imao sam izbaciti tam neki tutorial, neki se izbacije. Pa, morat će mi se vidjeti samo pola ekrana, a meni će to neko treba da ja snimam, ali ipak, šalim se naravno. Ako je glasa, gledajte, a sad je malo bolji, to ćete video čujete. Ako mi sviđa subscribe nekih momenta, dobro može zato što snimam. Ljudi, ja ću nastaviti klip kada se učite svijet, dobro vidimo se. I vidite li još mi svijet nije učitan. Radi sam, čekat ćemo da će malo biti duži klip, a malo će mi se prekinuti zbog hard diska, nemam dovoljno memorije. Imam 3 GB RAM, to stvarno nije dovoljno. Ajde, imam 4, 6 ili 8. Dakle, ljudi, ja ću pauzirati klip opet, pa se vidimo. I evo ljudi, kao što vidite, učitalo sam samo da mi baci sve. Ja ću to ponovo pauzirati. Naravno, nemam skin jer ovo nije premium account. Imao sam ja premium account. Ali nešto ubacilo sam modul i account mi se prekinuo. I više mi nije radio. I Minecraft smeta da banilo, ne znam ni ja zašto. Ovo je 1.8 kao što vidite. A mnogo mi lager snimam. Stavim sad ću nešto uradit, ali pak. Shift. Pokažem kako ubacit skin. Ja snimam preko Bandicam. Pošto možda već i pretpostavljeno. Imam je laga čoveč. Moram refrešovat čako. Samo. Mislim da će mi sada malo manje lagat, kao što sam rekao. Mama ćete mi neću dobiti nijedan subscribe zbog ovoga. Znači prvi put ljudi snimam. Skinut ću fraps. Ljudi, ja ću pauzirat sada klip pa ću se vratiti kao mi malo ne ragam. Sada mi rekli da malo mi sada manje ragam. Evo, čim krenem sa snimanjem, znači baže. Ja nisam uključio eno i ovce. Dobro je da sam uključio teksturu, još više bi mi lagalo. Mene možda mi je Minecraft zvuči banno. Na trenutku kako zalagovalo mi je, znate već kako kad zalaga u vazduh. I igrat
ono, Christmas haos i meni je to tu zaragovalo u vazduh i Mindpots je možda mislilo da ja imam frajn i dobio sam ban. Ali ja ne znam zašto meni sad ovoliko laga. U drugu epizodu ako imam subscribera, htjeli bih znači dalje snimat, meni nije do subscribera. Ja ću pauzirat klip. Evo nastavljam sa snimanjem, evo odmah mi je laga. Popravit ću ja to, snimit još 1, 2, 3 minuta. Pa ću malo pokusat popravit to, jer ovo nije full verzija Bandicoota, kad kupim full verziju Bandicoota, to ću još sutra. Ili ću danas. Uglavnom sutra ide novi klip, danas će biti neki intro, ja imam 13 godine. Koliko imam kamena. Ali sam je drugačiji. Sad ću napraviti, ovdje će mi biti ajde još minut će biti klip. Ja sam da imam i dokaz da sam slikao servera na Myplexu. Pokazat ću vam tu sliku, stavit ću vam link o mojoj Facebook stranici. I kad nađem, ako mi značiću neki premium, gledajte ljudi, kad imate premium account, imate skin u sve verzije, kada nemate premium account, nemate skin u neke verzije gdje ne možete imati skin. Znači ljudi, mnogo mi je krivo. Imao sam dva accounta, jedan, taj drugi je bio hakovan, a onaj gdje sam banan. Nik mi je bio, možda ste me vidjeli, BigLess 72600, tako nešto. Evo ako mi verujete da imam skin, gledajte stavljam DJ0, DJ Hero. Ljudi, to bi bilo, ajde da napravimo još nešto. I to bi bilo to za ovu epizodu. Ovo je bila verzija 1.8.1. Da, imam preko 50 akaunta, ali ih nisam provjerila. Da ću vama tamo akaunte pa ih vi potražite. I samo bit će Hungry Games, sve će biti. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako mi se svidjela epizoda, obavezno like. Evo ih ti serveri, sad ću ih pokazati. Evo na taj ćemo server snimat. Evo imam te server koje eto Mindpots. Ajde baš ću probati ovako da se bacim na Mindpots. Dobro. Kad nađem novi account ću možda kupit. Ja sam iz Srbije. I to je to za ovu epizodu, ovaj stranica na Facebooku. Ajde da vam pokažem prvo nešto. Imam pointsma sa zombijom i drute. Šta sve imam od igrica? Imam to.
Voglio un po' into zombies.